Hello guys, welcome back. Patota break zovin. Namil zo Ponge part 5. Say ki do hitai. Part 1, part 2, 3, 4, 5 ngai lo lai ho ding in description na link ko jina naga ngai thewa hi. Ai le part 5 song hi ana pan tao hite. Lunglut ta ngai din kan ti mo ve. Kay zong ka ki gelin nunun to la ka ki haulo na pha le ni kho asol le tan. Enzule cái kita ta ka uma aman ai lep hi khadi ham ai lo zong le khat vei be holiday amu da lo dia hin kol han lang in ho pi le kiloma ai mil ngam he tan te khonung le gen thei kha get ing ting in zo le ke dia le so ne hi khan te tin ki kang sia hin kho man di zo ka gel ji tan a hi in ama ko na lung gel khat wang a sei ka sen nunun mil ding wang gel di ponge tin zan jong asot thì mà hi tan ki gel lo de ki mut do ing ka te jing school zone dia ki hi to jing ka tho pha timing ki zolal khan te tin chom khat ka in kana imul hatan a jing ni kho a hi tan jing ka ma thim hin school ka zonin debra te a na renda ka lut pan ga nga pa di tia a get mai ka ga zot le ki phatlam ki din hin la ipi le ki nga do intin ki kilhon phainan te tin ka lut zeng in a hile koi ma jong ngam lo ham a thip chat zeng in ke jong a ko to ko min ain sung lango ka ga lut le a naw nu hong pot do in o go ka unu le aloi nu bazara en me chona chi lhoni a hin ti phat chun ken jong naw iti a chi lhon ham ahung ke malel hon dem tia ka ga do le enzo lang ze wa chu chi lhon na lai ka sei thei lo a hin ti pha chun ole ke jong ki le pe ta nge o enzo le ahung lun ke hi ahung pa e anati o tin school lang ka zon pe tan classroom sunga ka tovin kamachi thim ji ham students jong a do be nai pon hi ti chun pam lang ma kaga va do len hi le chom khan zo pi hin debra zong ahung lung pai ta ke zong classroom ka lut pai in hey good morning tin kaga ho pi pai ngalin hi le good morning go taun hin ki man do ma sa ding e tin taun a hin ki manin chu zo vin nei ho pi pai in kanawin ba jing ka chun ugo hong lut pai atia nei na nga do ngal di chula hin tin ken jong o ipi nga do thei za hi zong le skula ki mutu thau de ki hiya le kana machi a hi te tin ka ga don buni na hi le tuni school ki khante gawadi na ti chu ata ham tin ei hin dong pain ken jong henge tuni essay competition di za long break zo le half holiday hi diu he zan hiya principal nu saidan hi le tin ka sei jena hi le okay kholo school itha lut kalu khat vei cha ba ki fa khom khalo lai tin hiti chun chom khat zovin schoolin essay competition class wise zi in ka ki khan tawin kaile debra jong angaya kai ni dia school ki khan ting get khaljama hotel neu na hwa sadon kana ha bol ji lon jin debra in jong it's a don phalon aling tai tin ahung nuijin ken ja henge half holiday hi wangin aki gil na bove tin ki lungto ta in hotel lam ka zon thanin cha ka don lanin singju ka ga order le debra in jang ka te kun alhum le atha amia ziam tin lungdong te nei hin dongin ken jong na first time hi alhum le atha ime chop dizing chola i pi tin ka ale cha ka don lanin ka ale singju ka ne pi le azo nan ka hi thei hi alhum le ata ki me khalawa puri zo ka kila de he tin singju chu kei kom zo a hin no doin aman puri zo ki lein chom khat pi ka to lanin angaya kai ni haulim du che ka hi lan jin chom khat ga ki haulim le lonin aman jong ipi lom na sei nom ham tu ni gawadi na ti hi ti nei hin dongin ken jong hin zo le henan na de tin mun chum lang ka ga van ka za cha thim ji chun ka ga da do zamine hi le ka ga lam pi ve la chu school dang ho
excursion a chiwa bus akinga den chu kamuin ki haulim to students ho excursion nung ho chu kaga avet vele nunun to kilau kasa thim khat le aloi khat hi dukan aga din hlon chu kamuin a hi wang chun la ki chi sela kamu lo ji chun debra kom chun anakhungai ta dio ga pot do wa inge tin kaga din do le alung dangin ki chi peita dia hoya na ga che ko lam tine hindongin kenjong only 5 minutes nei na nga o tin ka be ka dal han school bus to ki nai zap lang chun kaga ding len mun chom kaga velen hi le chom khat jo chun nunun mela kamunu le aloi nu chu dukan maya chun kamu kit tapon lungdong te in kaga ki hei len hi le ogo tine hin ki kaugin ka zan ka veila ma kaga ki hei le nunun loi nu ani hin ama chong hung ngai jin ogo nunun ne ki mu pi no me hin tin ai pui phaijin nun zong ka gal mu tan ake pa dan chu ka vetle ke zong iti chan ham pha chi ta ki mel mu lo na so ta ji chun kalunga hel thein ama zong ali so do hin tin ali ki the kamun kanai lu ni nun tin ka ko phaijin hi le ugo enja chu pidia nei gal vet jian na hung lo ham tin hlaset thim ta in a hin sein ken zong nun tuni na hong wale diu ki hepalova nang mel to ki lau ka sa na lo me tia nei zaba ka hung dina ka gal vet jeble chom khat zawa kan mu ki ta lo chula chu phala chu lungdong ta kana din le le he tin ka ga don but peijin hi le ke ho jong ka ki le pe di wa hi te science center le mundang dang ka hung ve do hi hung ho chom khat to khom hi te tin hi ti chun chom khat chen pi hi ka ki hol thanin nunun komin na lungta na lom lomena epidia khat ve chape in kol be a na o nei ki za sa nom lo ham ale holiday na mu kha lo ham tin ka dong ta na hil henge amonga holiday ka mu kha lo a hi te class 10 akisim pharin atam zone teacher ho to high school living certificate exam adia ki go na phat akinei ji in hinla kian nang kamil kha lo pi chumem na lungneu ji ham tin ka khot a hin tu in kian jong amai so ka ven henge ka lungneu na mai hinla school langa zong loi le pai phata ata ka nei jin ka hin ngai di set kom le ka loi hola ki pa thanop na ka ki hol jin na o za lo hi ji zong leng ke le ke ki lep lung mon na din ka loi ka pai la ka zon jin nui na thei ki pa na thei ka ki hol thu jin hi ti chun hin kho ka mang ji andun nang wang ka gyal to bangin hin kho na man jin ka ki pa e nat ka ta sane nun tin nui siu sivin ka ven ama zong ading to in hunga ne thei na cho pi nge 30 minutes ta bang ka ki chol paw hin enjole ka ki le pai de hi te tin ai kai pe jin aloi nu komin bus achi go le in het sa o ana umo ugo to dukan ka phawa kit loninge tin ai kai phaijin ake pa dan le athan dan chu ka vet le ka lung se che che jengin thing sela saidia nunun to ka ki mu to di jong kana gel pha lo be hin hiti chun plastic khara ne thei dim set a chon loi le pai na hovin na loi ho to na ne khom di a choma ka chon pi jiwang hi na changa na ne dia ka chun ki de hi na changa na ne dia ka la pa hi koi ma pi phalo ong tin hung noizin nei ngai ji khai nam nang hi tin ei hin tong kinin ka ngai ji aba tu ni ge ya na oso ka za lo na aso jong le ka lung hladai khalo hin het lo tin ken jong nei ngai na mo ale nang pi hin tin ki het mo sa dot te ka bolin ka dong pe ki na hi le to de du hyo ka do mana nei do ham ka ngai bo hila ka lung set mo mong tin dukana kon kong po do pe hanin aloi nun jong a hin gal ko ta ni hi le chom lo ka in alung hal pe kinin pasal dia chu nu mai lung neu kan om ding lung lit pi di hi ti hi kalunga jin hi ji chun le kha ha simanan sim ding na her nam lung set lam panga hin na lunga na koi a na le kha sim di na bui pi ma sa dio
first priority pathin ko ma kil han jingin lang aban le kha sim hi na lunga na koi ding aban le ke na het chuna tin lunglen lo pa chung lunglen ta danin ka omin nonun in zo henge ikimukit ka asen na sei ho hi zui jing kit ding ka hi a hi wang loi le pai za nei zong le chun nu mai dang wang lung set na chan lo di he o tin ei hin don bonin nunun in zong ama khu kui ham an zwa kun chun ei hin ve ve jing hlone nang nanga hi le kilom ti ei hin dongin ka ki heya ka velle ka kom lama chun Deborah chun ei nanga chu ka muin ken chong nun Deborah he kaloi hoi he ke dia ka best friend ai hi more ka hunga zong ka sei ta chula ama hu tin ka ga don but pe jin le go to lai pasal ho wang hin best friend kaloi a he na ti jiu a chei na le adong ma so do zong at tame o ka song la le ka ti na hi pon lung si de ta na nei ke ka hi mil hi in zo ka ti no mai hi en zo le ki ngol se hin na te na na ki tup sel in hin ko mang jing in no che ta nge bai he o tin all te ne ki le pai tan lung hal le la set ka komin bas alut a kon chun e hin galvin bye bye e hin bolin ama zong akipat do kin di ta zin alunin alung gel alung hel dile alung sunga uma sei nom dim se jong sei man be lawa di chu ka het pi ma mai alang khada Deborah in jong ugo ai ni jong kile tai hite gel sangin na sot na lo me tin ai hin gal ko pe kin Deborah to ka kilon pe lonin gel sangin na sot na lo me minute nga tipan minute som thum lang ai ki nga sa hama amonga kui hei na ki hau pi chu film hile hilai sin chu nal phot di he naga emotional ke kit nang chu kan vet le ti na hin nui sanin ken jong thil khat seleng phat ma sa pana lung set kana chan jing tu ni ge ya oso ka za alo zong le ka lung mong thai ji lo ka lung set di ta anu nun chu a hi nana za kha di he na ko ma amin jong kan sei kha hi le kilom tin ka ga don bun ne la o more na chi chunga na sei chu la ka hete nun nana ti ji chu ama chu hi dan chu na mi mel hoi ta hi chu la le a phoi phaten ki ngai pin ei hin tin ken jong pathen phat sa hi lewang kalung sit di ta hi jin pathen in jong ai phat sa te lon han lang ke ni jong gui lung te lon leng tin kalung gela cheng se ka sei chain ai le Deborah in jong o adi e ilung sit khat adia he chana chu lung gel nei ngai a hi leisit chunga lungsit wang nei lo hi keile adang ho ki hi tai tin keilang jong vengam lo pen ka khiau phei thonin ka khiau na thon bang chun ka ga wa le thonin mun khana ka to khom thonin ken jong amonga next pa to et na ki hian ha tin ka dong in hi le ugo asave khat ve to Thusim na sei pi na nge 12 exam jong in ei wa di wa hi tan ni se a hitia ikibop jing hi nangin la lung se di ta na ne ka he chen tan a hin ke dia hi ka akom le ka ki pa ji wanga ka akom le ka la set na thai din mon jin tin na atam zwa na mel ka mu ji ting ka ki pa na jong loi le pai hi keu hi lovin hitia best friend a i lon hin ho hi ke dia jong best friend khel lama nang na lo le lungmong pe lo banga hin ho ka hin man na kom jong da lo hin tun wang ka he me khat vei hung dingo please tin ai hin tin sa in ama jong adingin tunia pat ke hi nang best friend chule nang jong ke best friend okay tin ki pa be se lo te ne hin dongin ken jong ven phat ma sa ai hin chule tu ni ge jin nang banga loi le pai kamalama ai hin support jing le iza kaya ka ki vo pi thai jing adang kamunai hi ai hin na lunggel ka he thi me ikivop lon ho a kon thing se nei sei pio nei lung se do dan ham tin ka dong in hi le nang sei ma sao ti nei hin dong ken jong na he chula ken nang ka lung se ni hi loi le pai best friend adia lung se le ngai lu na ka pi na hin henge alang khana dong ma ka nei jong na hen ken jong nang lung se ka chan no ma he thing sela sei dia kalung gela sei do thei jing heleng tu ni chu
nang lung set chan di tia nang to wa khoma ki ho pi a lung set na chan dikatia kanaki gial tha hin la iti chan hi tam kalung sit nu o zalole ama akon kam jeng khat jeng zong ana za khalo ka hi ja in zole lung set te te leng ka na hi khan te ke din khonung le kalung set na ka ki kang se go de hin la ka gel lo lambi a tuni nunun a kon akam chenga alung gel ka za zein nunun dia kalung gel ka pe do hi ama ke dia apan jing lai sin ken jong ama zo le ponge tin ka don bone na hile debra in ka het the me ogo lung se de ta ki ti chu hi chu hi ne het de kha chu loi le pa ya ikivop jing a hin nang dia kalung gel mun ka pe phan hi tu ka hin la ke sanga na lung se zo no mai dang kamit ta ka mu ta zin loi le pa ya i na hon din mun hin zeng hi te thing sela sai dia ken nang to ka hung ki masat pe nia pat kalunga lung se na all ola kana chan hitan aze chu nangin kanik ngai pi pa nei ha gel do sa wale hizia hi ka hin ngai do sai do lo lung set kana chan hi e ugo aphai phale ni kho kilem lo a hi ke dia jong tin tola chun na bag agi koi cho kila in alhia ki ti in ai da la pe tan ken jong ka kovin hin la ai nung nget te tan zalo ki sai nei da la in chini khwa kon chun debora jong regular la school a hin jong ka mukhat ta pon alang khada ke to aki vom hin alung set masapa ka gel do sa ati pi hi ipizi lom no ma hidem tin ka le ka lunga ka gel jin ke jong masang lai ka ki vop lai hin khol hon ho chu ka ngai jin kalung se le jin hin la aman jong alung gela lung thing sela alung gela saila best friend a pi hi ta zin ki ha mu sa aleng la alung set masapa gel do sa ka hi kit ding mi hin kho so gen the ka hi sangin tin ka zo chanin debora akon ka ki gamlat thu sa tin ama wang debora wang ke za lovin jong school a hung ji jong le a hin kho ki pa ta man ji jo ka muzin ke jong ka kom le hau pia malai hin kho banga best friend hin kho man pi di katizin hin la ama dia a hi theilo di thila hi ta jin ke jong ha hen lang nom jong le hi di jon phale ni kho chal jingin 12 exam ka nei na diu jong anai tul jeng ta na hi phale ni kho chen ni khat hi nun u nu ha kon call kamun ken jong hello tin ka ga la pai na hi le pina bol heta tin ei hin don bunin ken jong le kha ka vet mai hi tia ka ga sei le ka on het na chuna tin ei hin don bunin ken jong henge kuna lung set o hei mil ding ham hi ti cha hin ba in call ji tang ka kom le na hung pot jong le na thip chat jin tia ka ga sei le exam ka pat wa di wa hi tan tuni ka hung pot do hi awat apa kila a nila alang le school kalut pe de te nei vis loading ong tinei in dongin best of luck now nun dam sel chan exam hin chai hin lang ikimu tu di cho tia ka ga sei le henge exam ka chai lang le palen langa kanu to ka chi lan de hin ka in ko te ka palin te ho zo lei bol ki tho pia tin ai hin het sa pe jen o ke jong kana on di ai hin ka hung wa theile hung wa di chu nang le henu ka hung vil di hena tin ka don bunin a hi le henge henu in jong namu nom e koi tange ka thil ki pu di ho ki su tu binge nang jong ne example na hung lo ling na u tin chom khat jovin phone a koi tan ken jong nu in wang ka se angai le ai ta san dan jong ki dang ka sa le chinu wang hi tin ka le kha simpan ka ban jom ta ni hi hiti chun nikhat school ki khen hin pam lang get maya debora ka nga in alekha practical notebook ho kana la pi a diagram chale adang dang kana ji pi na lekha ho chu pi dikatin aje chu 12 exam song nai ma hi ta jin exam ki cheile nung le ki nung mo tu lo mai the aman la asai banga hi le gampa ma aso pi ho ko ma dia kapot de tai tia ana sei zap ji chun
loi le pai hi na ka ki vom kha lon lo ta wangin ka hom thoma ma jingin lung se di ta ai na chan ha alung gel banga kana le chan thei lo je chu ka ki phat lam na asang de sanin ai zong ai lung se nei lo ki hi le wang debra zong gen thei sa di lawa ama lung gel asai masanga kai zoin ka lung se na thu sei masa di zo ka hi a hin la iza kai a che zota kei ho dia exam sung ka abo ki mu tu chu loi le pai hi na ki mel mu tu na a chei na lam jong hi mei the hi ta jin khunung le ki mu tu jong le angaya school ka ya ki chi khom ki la khom ho hi talawa mundang dang zo an hi de hi ta jin kalung gelin debora chu kaloi hi na in ka hom thol he jengin school ki khen chun get pam langa ka na ngai na hi le e hin gal mu hin tin aman jong ka kom langa hin zon phei jin o go na ki let sa thave nei ho pi kha be ji lo tin nui si vi nei hin ho pin ken jong nang zo na hi ken la masanga ka best friend Deborah chun ei hei mil ngam hi tam tin kalung dong jin hiyo na practical notebook hi kan pi gun hi cho ka hei mil jing hi notebook kala do in abek a ka het pi in ugo exam i chei wa di wa hi tan abani pi na bol di ham tinei hin dongin ken jong ka het lo he aban hi chom khat pi ka kholanga ka ki le de ta hi tia ka ga sei le leim hong lang chu ona na kho tinei hin dongin ken jong no le ha ka sim ja leim honga ko me hi bove kang po pilang ho ka hi tin ka ga sei na hi le a phai go a hin tin ken jong nang la exam ki chai le pi na bol dem tin ka dong in hi le ke hi result out ka computer ka zil di he tin ei hin don bunin phai langa no mum na lai di chuna le tia ka don bunin le ama jong khasu dot dot in henge computer ka zil ding aban exam a ka lol hin na le gampa ka pot mai the a hi ka het lo lai chula tin ka kilon phei lonin chom khat hi lekha vet phot ngai ta hilana lekha sim thasingen ki hi kalung zong adong i pass di hunna mai hin tin ken jong nang na pass paw le thing se de hit ti tin ka ki tot lonin Deborah in jong masanga ka cha dona ji hotel hona chun cha don hi te tin ken jong thanom ta in cha ka don pin tuni pi ne di tia ka ga sei le sing zu le cha ime dia ong in tin aya kuna tha la luma me kop di hamo tia ka ga sei le nang hin pat do ma hi ime chop de tin atha la lum ani to adon to ka kop lani na hi le Deborah's wang malcha ne thei ta hi zin kho asabe aji pon ken jong koi to na ki ngai hitam tia ka ga do le ei hin nui sa jin tu lai ta hi lung se tu ki do pha da hi ong le kha sim bo bui pi ta chapang tina hong to de duin ken jong ole mm le khai ha sim diu hi ta cho tin cha ka don thanin chom kha jawin in lang ka zon phei lon ta nei exam ka chayun exam chei ne hi ta je chun chom khat Deborah ka ngai na hi le a ha ji thim ham a hung pot do hi be de in exam center jong mun choma ki hla a hi je chun nisia auto reserve a iloite mi thu mi li mi nga tia sum ki tu khom ja ki kilhon khom ji hi je chun tuni last day a hi to Deborah hi ga ki mu pi hen tia ka nga zo chom khat zo hin asida atto nalang ka ga thim vele anna da pon kei ho jong ka loi dang ho to ki le taw hi te tin ka ki le payon Deborah te na ren ka ga pha kitle in jong analung nai lo hin tin kamu do kit pon ka lung don men in lang zo ka ki le ta i ti dana tuni exam ki chai nia hoi langa pot mangza le hidem tin lung no mo ten ka ki le pai tan a fon jong ka kol do zo pon alang kharin ke jong 12 exam a ki chai le in lang ki le di chu ka hitan kalung dong le in kalung zong a helin hakiman cha khom pi high school life a kon children home ka hin khom pi ka loi ka pai cheng to chol hawa noya ka to un mei ka ti un guitar ka tum un kilung to in la ka sa un love joy na sa thangwan pon kangsil tia khu ka zuyun ken guitar ka tumin ka zan maun a je chu
jing ni kho hi le ki khen ding ka khu chi zon di ka hi ta ziun a koi jin phat ka hom thon khat le khat ki hom tho to che in ka kom le to on kom le ki vil khom din ka ke vai laun zan samang ka zal mei ta ve nei azing ni khon ke zong ka len na thlang zon in ka ki padoin ka kholangu ka zon tan ni la alam ni dan thum le akim vel hin ka ino ka lungin ke ho hi thing lei iman ni kham ki lote aki hi zin ka in ko te zong lo kon loi school che loi an omun hin in ka galhun le ka ui no u in amai an zama le to la an din chu kamun ken jong ka biscuit po chu kala do in tui ka su chet pe in ka pin kalal wal ji chun ka von ho so la lovin kitchen langa ka ludin noodles tham khat ka ke honin hi di chun som khat jen pi hi ka ke chol jovin ko la hungin ka ga velen nu na ko ne hi chu ka mu phan ke pa te in ka lain hello ka ga ti le ugo na dam hi na ma hin tin ken jong henge nang la nun tin ka ga sai le henge exam ka chai ta ve ka free pa na hi te ong tin ken jong nun exam ka chai te ken jong tu ni tin ka sai nei le na pass di hi na mai hin tin ki hello hi tin ka don but pai kin na hi le palen ka hung de he ka ti chu nai hi te ong palen bi a hung le jun ka ti za ai hin tin hin la corona ki patti lai ta na ki sei gim nei jing lai ta hi jin ka ki gyal thai kit pon in zole ka hung de ki ti ki le adi a palen hi corona adia red zone lai ta hi jin aboi kinin ken jong nun ka hung thai le ka hung de cho a zai chu ken jong kan mu nom dan tin ka ga ho pi pe nei la ole koi ta di teo wan ka sob de u go tin a koi pe jin message ka da hungin ka ga vet le bye take care kan call phat ti le hin mo call ji hi to he u te ji ting phone ka chan ji lo hi a hin tin ke jong ka mo anui jin nu na kun message so ka mu ji ting ka ki pa na sang di sat jin ke zon zinga pat lo kun de ki je chun ka ngap lal masan ka in ko te lal ta hong lun di chu an kan hon min pin nila lang zebin kholai le nga ka gachin ka loi ka pai ho ko ma ka ga valen jan le ni den gate walang hin in sung mai cham ka nei khomun akuma iniawa kun mun choma ki uma hi jin pathin lung set zala 12 chan ka zo thei na ho mai cham ka luyun ka pin pathin henga ke pa na mai cham de mabana wang thum pi nei pi nei hi hiti chun chom khat ke dia ka in sugmi te to ki man cha hi nom ka sa na pen jong hi zin nu le pa nei lo ai dia chu ilung mon na pen chu ipi le ipu chu le nau te hi zeng hin ka ki pa ma zengin ka pin jong he go na ngap hi nam jing le thing le ya ichi ki dewa hi na ngap lo jong le na pu to len tol pam langa gopo mana sal hanin lang hin ti nei vai le ken jong a kho poi happy hoi chi pen hi jong le boi lo pia tin chom khat cha ka donon whatsapp chera chom khat nun to ka ki text ki din akilal thim je chun ka ki ma chol pai ta ne pha le ni chalin ni le la ke hejin ke jong kanau nu to ka pi ka ki tho pi zil hanin thingle ya chang ham ka tu ziun sun le chang mai don ho chu le za chom lo la ka pi le atu te ne dia ei tu pi ji ho chu kanau nu to ka ne ji hlonin ka kom le nun to video call ka ki ho ji hlan te kanau nu jong a hung zaw tha jin nun to pang khomin ke ei sei se ji hlonin nonun in ogau hi na to thasi mi ta ai chuna tin kanau nu adongin kanawin jong ajo pejin henge na jong atong thei hi lawai pui jong la abera dan sin ha among tinai nui sa jilanin ka le ka chanu chu phat chilam halloween na to kanilum pai jiun hiti ma chun nun jong ain ko te ho apa te lo lo thing po aki thopin pallen langa jing lai hi ji chun atam zon aman ke ho dia phat ong chu
kana to pen ngan wa hi zin kanau nu le nu nun jong agi he thiam ma thon tan hi le nu nun dia jong kai ho in song chu Amazon dia jong agi la thei mong chule atam zon kanau nu jong anau dan in a ko zin hi ti sun ka ki ho lim ji win hi ni kho achal dung zoi jin zo lo lo zo ge phat jong a hi ta jin kani le ka gang ki tho pi din ke jong hapta khat ta bang zo langa di ka ki gongin ka gang to loi cha banga kala thei ji in ka ngai ma jengin aman jong nun to ka ki ngai na ho zo si jong a hen nun to jong ka kom le video call ka ki ho sa jin ai pat sa lon dan thu jong a sei ji je chun ka gang ji in jong nun chu ka lung set na le ka dei na ki be che jin aje chu in sungmin ai dei sa pi thei ke dia ki lung set pi ka nei chu ka ki let sa pi le jin hiti chun ka gang le ke jong monday ni khat hi jing ka alam ni den git velin zo gi din ka ki pat do lon ta ni hi zo lang hin kho hi anup na khat ni tui jong a thengin hui jong a thengin natural life that hin kho ki nei jin chu ting tension free ta na thei khop jong hin ke jong ka gang to na ka to kho ma nun to ka ki ho lim zia hitia hin kho ka man ji chu nom ka sa ma jin ki mu to kal nga alala che ki hi ji chun abui ma jin aji chu dei banga ki wa do theila corona na ki sei gim nei lai ta hi jin phai sung chule mun dang mun tina red zone a koyun mun tin police thangin ke jong nun ki mu pi din ka ti jing ke wangin pha le ni kho din mun na to zo pon hin la nun in wang tua e ki mu to theilo jong le kum thun inga di he ti jin kum thun na ki niam ka hi ji holanin ka ki ho ban ji thon jong le ka gang to a ki ho ki jin lungiel sei na in jong a nei jin hi ti chun ni thum lang pi he zo ka hong gi thon tan ke dia phat si a nun o ka za je chu ni khat ni a phone call do che thei lovin ka tan ke zol ka lungiel anom thei ta pon ka gang jong a lung dong le tan na to eng a zan le nun to na ki ho lon ing ngai le ki hlim na ki ne ya nom ki sa ke zia iti dana thibe hi tai mo tinei dong jin ke jong ka lungiel nom thei lo helin hin kho ka mang pan tan zan kamang ji jong le nun in ei dal bol jin ka le ata ka hi sa jin kana le so jin hi ti chun ni li lang pi yahoda thei tlovin kom thon tan na to jong ka lunga lut ta pon hap te thin ni saturday ni hin ke jong ni la lam ni dan khat velin ka gang to lo na ka to ban lai ten ko longin unknown number hi je chun chom khat ka khungain ka ki mo pik hadatin ka ga pik let nun hi na dei mong ham tu tia kong tha pi di ham tia hong ki sen za jing oso ka zatan ka lungiel chun nun upa hin te ta ki phatlam ta len ka le don bun heo nun ipiti ham tin ka dongin hi le ko lang ki that pai kinin hitia ka diarrhea ache sa nun to kan king ngai na thusim cheng ho ka le wada diary ki ka nun lim ka koi ho le letter a na pi kan ki koi na lai ho ka le wet chun ka li apulin kum nga chen ka hin ki ngai pi nun in ei da la ang dang san wang ka gel thei him pon alang khana hitia kapul do ban na di jong ka gel le debra teilo adangin kalung gel ai hethima ei kho sa thei di lo hi je chun hitia nun pul dawa hin kho man sangin kapi komin phailang ka le chi di hetin phat ka ki thomin jingle ka loi ho ko ma thil ka kila di aume ka kabot do wa di heti debra kom zon din ka ki gongin hin la debra wang phone ka call jong le ka call do khatapon ipi le om na che kon lang ga phapot phading ting khat bei pe he jong le ki mu pi te nge tin jing ni khon debra ko ka zon pe ta ne hi masanga ana na rent langa ka ga zon pe jin chom khat pam langa kon chun compound sung chu ka velen hi le aloi nu hong pot de in kidang sa te in kin dong debra ho ya hitam tia ka dole ogo computer training anaya ba che ko na dal na sot dai
tua jong hi arum luiwa hu mi chom hi tai ipiti ham na ki mu pi no ma ham na hin tin ken jang henge khat bei be jong le ka mu no me lung set te in debora to nei ki mu to sa te te jin tin ka taw tho ta an hi le na vai get zep tai sim kar jong a khel tan ka za dan to abale silong langa college ban jom din ka zai ipi hile jingle blue hill ticket ka anal langa ga phan dang ile chun na mu thau thau di he zani hapta langa chu in langa ka na lai hin anna sei khai jing that is an ham ti nei hin dong in ken dong 16 he ka ga ti le jing ni khu 17 Wednesday le silong ka zu di he anati jingle blue hill bus ticket ka na parking langa khun ana vele le nei hin tin ke jong azan maman kaloi phaila aren ho komin ka gedan tan message at ka kamun ka gabele nang ka chan lo hi keizo ka wanga siwal jenge o ugo ipi ka sei be di ham sei di ka hapoi iti i zong le nop na to ponge ka hin kho hi tia message khat unknown number ahum ki tho chu kamun ken jong ka he them poi ei ni Thusim hi namil zo ponge tin ka reply kaloi ka pai chengin ei lung donun ka chan chu ei ma ki pan nei lawa hin ko ka man chin bazar la ei wa pi un hin la ima thanup na lawa ka le jing pha nin room ei ki le pi un ken jong jing ni khwa debora mel muwa kalung gel neu khat be hi jong le ke dia mun ong ei pi na lai dem ti ka het nom jin jing ni kho bo ka nga atan aloi nu sei bangin nidan som la khat vela pat gari ho ka thim vetle Assam Nagaland chule Silong lang zone ding gari ho ka velen hin la ka lunggel bangin debora ka mu khapon ka mu kha le tin ka ke hele jing tan hi le nidan ni vel hin gari khat akipat do kon khat kamun kino ten ka gavelen debora ka mu de pon chom khat zovin ka ga tha vel le gari ke pat do kon cha hin debora ta ki lau khat earpiece ki twa window a ki ngai palang hin fa chu kamun ka gan nai ludin ka ven hi le ka best friend debora an hi chu kamutan gari ma chi diam phal chun ka gal ko vin debora atin ka khut ka zamin ka lai phein hi le earpiece ki to je chun aza le jong hin tin chom khat jovin ahung ke phejin ei hin ben ei hin mo phanin handyman pa kom jun chom khat bo khungai ta din tia ai hin kham chu ka mo phanin ka galai lunin window konin ei hin hopin ugo lunggel sei nom na nei jong le che ka number he tin paper kada a number he pin ba sa che tan ken jong ka kinep na zo se bei nung hi jong le tin message ka thonin thlase te in ka pumpumin ka ki le pai tan he Thusim mi chan chu na ki chai tai aban na dei be wa jong le comment an hin ji the hi Thusim dang nga ke taw te